Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri mugwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo aya ngaya. Muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura muri teritwari ya Walikale, n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo naho ibintu ntabwo byoroshye n'aka na gato. Hafi ya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, aha ni muri teritwari ya Kabale, ibintu byongeye guhindura isura. Ndakubwira ibyo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta yitwa General Major Evariste Somo Kakule, ubwo yakiraga intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, baganiriye ku by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, abagaragariza rero uko umutekano wifashe. Yavuze ko rero intambara zikomeje kwangiza ibice byinshi birimo n'ibikorwa remezo, ubukungu ndetse n'imishinga y'iterambere, ndetse magingo aya ngaya hari icyo yasabye uyu muryango. Rero ibiro bikuru by'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta byimuriwe i Beni, nyuma y'uko umujyi wa Ma 23 uguye mu biganza byayo, niho habarizwaga ibiro bikuru by'iyi ntara. Ndakubwira kandi n'ibikubiye mu mushinga w'amasezerano y'amahoro Katari yashyikirije Repubulika Demokarasi ya Kongo na M23, nyuma y'uko hagaragaye amakuru y'uko abari bakuriye itsinda ryari rigiye gusinya amasezerano y'amahoro hariya i Doha muri Katari, ndetse n'abahagarariye guverinoma ya Kinshasa. Aya masezerano yakubise igihwereye ndetse birangira nta n'ikintu agezeho. Katari yongeye gushyikiriza rero uyu mushinga M23 ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Magingo nga rero hari ingingo zigera kuri 7 Katari yamaze kuba ishyira hanze, nk'uko rero byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters. Biragaragaza uyu mushinga w'amasezerano ko uri mu ngingo zikurikira. Ndaza kuzinjiramo zose nkubwire iby'iyi mishinga ndetse n'ibikubiye muri izi ngingo uko mbona hano ari 7. Ingingo zikomeye cyane, gusa icyo wamenya nuko magingo aya ngaya izi ngingo bisa nkaho M23 iri kwemeramo nkeya. Ibi byose rero ndaje mbikubwire, nkubwire rero n'ikigamije muri aya masezerano. Ndakubwira rero hariya i Kinshasa amakuru ari guturuka yo magingo aya ngaya, nkubwire iby'umuhuro wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Martin Fayulu batavuga rumwe. Aha ngaha hongeye kugaragara ko Kinshasa binyuze muri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba ashaka kwegereza abanyapolitiki batandukanye kugira ngo bamufashe guhangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kumurusha imbaraga. Ndakubwira kandi byinshi biri guturuka mu Burundi. Magingo yangaya Uburundi bwakoze ishyano rya Gashyantare, Uburundi bwakoze ishyano rikomeye cyane. Uburundi bwagaragaje amafoto y'intasi zabo bamaze iminsi baha amahugurwa. Hari intasi z'Uburundi, ni intasi mbona hano zimaze amezi menshi cyane mu mahugurwa y'ibijyanye n'ubutasi mu bya gisirikare. Uburundi rero bwakoze agashya bugaragaza izi ntasi nyamara akazi bakora ari akazi k'ibanga. Ibi rero nabyo biri mu byagiye bigarukwaho, ndaje mbyinjiramo nkubwire akantu ku kandi. Ndanakubwira rero n'andi makuru kugeza ubu ngubu igihugu cy'u Burundi imbonerakure ziravugwaho kuba ziri gukora iterabwoba mu matora ari kuba mu gihugu cy'u Burundi, ndetse itangazamakuru ryose ryo mu gihugu cy'u Burundi ryasabye kudatangaza ibizava mu matora. Ese bari kubikorera iki? Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndakubwira rero n'iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zamaze kuba zisinyana na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya ibirombe byose bya Alpha Mine ku kigero cya 56% byamaze kuba byibikwaho na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abarabu birashoboka ko baba bagiye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuri uyu mugabane wa Afurika, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 5/5 reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Reka munyemerere mpere kuri guverineri yashinjije M23 kwimurira abanyarwanda mu duce iri kugenzura. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ikorera mu
mu mujyi wa Beni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa General Major Evariste Somokakule yakiriye intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baganira ku mutekano w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu nama yamuhuje rero n'abayobozi batandukanye, abaturage ndetse n'intumwa z'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Guverineri Kakule yagaragaje ko umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru uhagaze nabi kuko muri teritwari zigize iyi ntara zose ziri kuberamo imirwano ikaze ndetse n'ingaruka z'intambara n'umutekano muke ukomeje kugariza izi ntara. Amakuru rero aravuga ko magingo ya ngaya uko teritwari zitandukanye zigize Kivu y'Amajyaruguru zigeze kuri 5 arizo M23 ikomeje ngo kugenda igabamo ibitero bikaze, ndetse kugeza ubu ngo teritwari 2 nizo zisigayemo ibikorwa byiganjemo iby'iterabwoba. Yavuze ko rero intambara ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Kongo, avuga ko kugeza ubu ngubu intambara z'urudaca ndetse ngo biri kwangiza n'ibikorwa remezo, ubukungu ndetse n'imishinga y'iterambere igahagarara kubera iyi mirwano iri kubera muri ibi bice bitandukanye. Ikindi Guverineri Kakule yagaragarije izi ntumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yavuze ko hari abanyarwanda ngo benshi barimo kwimurirwa mu bice byafashwe na M23, ibintu yise ko ari igikorwa giteye impungenge ku busugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabwiye intumwa za EU ko ibyo bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'abanyekongo ndetse bikaba bishobora guhindura imiterere n'imiturire y'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu turere dufitwe n'inyeshyamba za M23. Ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, binyuze muri Ambasaderi Nicolas Belranga, yemeje ko EU ishyigikiye ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze atangaza ko EU izakomeza gutanga inkunga mu by'umutekano, ubutabazi n'iterambere, kandi ko bagiye kongera ibikorwa by'imfashanyo mu bice bitaragerwamo inkunga mpuzamahanga. Yongeyeho ko ifungwa ry'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kuva cyafatwa na M23 mu mpera za Mutarama 2025 byagiye bigorana kugeza inkunga mu baturage batuye uyu mujyi ndetse no muri iyi ntara. Hari kandi n'ikindi kibazo cy'ibura ry'imiti, gusenywa kw'inkambi z'impunzi no kwibwa kw'ibikorwa remezo ndetse n'ibikoresho by'abagira neza. Guverineri Kakule yavuze ko kuba icyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru cyarimuriwe i Beni byatanze icyizere ku mutekano w'abaturage, aho hanatangiye ivugururwa ry'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Mavivi. Generali Kakule yavuze ko kandi azakomeza kugarura amahoro muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ashyira imbere gahunda zo gusubira mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanya. Uyu Somokakule, General Major Somokakule Evariste yashimbuye General Major Nkuba Peter Chirumwami wishwe mu mirwano M23 yari ihanganyemo n'igisirikare cya leta yo gufata umujyi wa Goma ndetse n'umujyi w'Isake, aho yiciwe ahitwa Kasengezi. Magingo yangaya uyu General Major Somokakule Evariste niwe wahise ugirwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta, ariko murabyuka ko ibiro bikuru by'iyi ntara byabaga mu mujyi wa Goma, ariko kuva wafashwe na M23 babyimuriye i Beni. Reka mve kuri ibyo ngibyo kandi nerekeze ku masezerano y'amahoro Katari yashyikirije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Muri iki cyumweru Katari yashyikirije umushinga w'amasezerano y'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 mu rwego rwo gukemura amakimbirane amena amaraso asenya igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi kandi zahamagariwe kugisha inama abayobozi babo mbere yo gusubira ku meza y'ibiganiro. Umushinga uzakomeza ndetse uzubakira ku ngingo nyinshi cyane, nk'uko rero biri kugaragara mu nkuru y'ibiro ntaramakuru Reuters yasohotse rero ku ya 5 Kamena 2025. Iragaragaza umushinga w'aya masezerano urimo ingingo zikurikira: guhagarika imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23, kuvana buhoro buhoro ingabo za M23 mu turere zafashe mu burasirazuba bwa Kongo,
kwinjiza igice cy'abarwanyi ba M23 mu gisirikare cya Kongo nyuma yo gukora ubugenzuzi, guha imbabazi abanyamuryango ba M23 batagize uruhare mu byaha bikomeye cyangwa ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, kugarura ubuyobozi bwa leta ya Kongo ku butaka bwigaruriwe n'izi nyeshyamba, kugenzura ibikorwa by'ubukungu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hamwe no kugenzura nyine muri rusange ibi birombe by'amabuye y'agaciro ku ruhando mpuzamahanga, ndetse harimo no gushyiraho uburyo bwo gukurikirana ndetse n'uburyo bizakorwamo muri aya masezerano nyine uburyo azubahirizwamo, bigizwemo uruhare rero na Qatar ndetse na Afurika yunze ubumwe. Magingo yangaya rero na Loni yamaze kuba ibizamo. Nubwo rero ibikubiye muri uyu mushinga w'amasezerano byagaragajwe mu buryo burambuye, ndetse biravugwa ko aya masezerano ashobora kutazagera ku ntego yayo nk'uko Qatar bivuga, Kinshasa irasaba M23 ko yakurwa burundu mu bice byose yigaruriye, kandi ntikozwa mu buryo ubwo aribwo bwose bwo kuva mu bice yamaze kwigarurira birimo n'imijyi mikuru muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. M23 ku ruhande rwayo irasaba garanti ya politike n'umutekano, igashinja guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutubahiriza ibyo bari bemeranyije muri ayo masezerano. Biravugwa ko rero benshi mu ntumwa z'impande zombi hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuye i Doha muri Qatar, barakajwe rero n'ibyari bikubiye muri uyu mushinga w'ibiganiro cyangwa umuvuduko biri kugenderaho. Icyifuzo cya Qatar kije nyuma y'inama yabaye muri Werurwe uyu mwaka ushize, aho muri Qatar hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse umuryango mpuzamahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurikiranira hafi iby'iki gikorwa, kubera rero ishoramari ry'amabuye y'agaciro rizazana umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo rero ibi bikomeje kugenda bidobywa cyangwa bitagera ku ntego yabyo, gusa Qatar iravuga ko izakomeza kuba iya mbere mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no kugarura ituze mu bice byose byagizweho ingaruka n'imirwano. Reka munyemerere n'ubundi nkomereze kuri aya mafoto yagaragaye y'intasi z'igisirikare cy'u Burundi cyagiye cyunguka amagingo yangaya. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangaje ko cyungutse abasirikare bari bamaze igihe bahabwa amahugurwa mu bijyanye no gukora ubutasi. Kuwa kane tariki ya 5 Kamena 2025 nibwo izi ntasi zasoje amahugurwa y'amezi 6 zakoraga ahitwa Kinanira. FDNB rero ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yahoze yitwa Twitter yagaragaje ko izi ntasi zayo ngo zifite ubushobozi ndetse n'impamyabumenyi bakuye muri aya mahugurwa arimo gukoresha nyine ubumenyi bahawe mu nyungu z'igihugu. Ni intasi rero zirimo ibitsina byombi, gabo na gore. Burundi cyakora nyuma yuko aba basirikare basoje amasomo bagahawe inkwenene ndetse banengwa gushyira hanze amafoto y'abatasi, nyamara akazi bakora gasanzwe ari ibanga. Ihuriro ry'ingabo za Kongo zagabye igitero mu gice cya Katana kimaze iminsi ibarirwa mu mezi 3 buriya kigenzurwa n'umutwe wa M23, ariko waje gusubizwa iki gitero, urumva cyaje gusubizwa inyuma mu buryo bukomeye, ndetse nabonye abazarendo banahangirikiye ku bwinshi. Byatangiye ku mugoroba wa tariki 4 bigeza mu gitondo cya tariki 5, umunsi wose hirwa havugwa amakuru n'amarezilita. Ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ari nacyo kizwi nk'icya Bukavu hano i Katana. Amakuru aturuka muri icyo gice aragaragaza ko iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, FARDC, FDNB na FDLR utibagiwe n'abazarendo bagabye ibitero, ariko baje gusubizwa inyuma rugikubita nyuma yaho ritangiye gutera ibisasu ku birindiro by'aba barwanyi bo muri uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa wa M23. Urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu duce duherereye hafi aho n'ahaberaga imirwano no muri centre yayo ubwayo. Rwanatumye kandi abaturage baturiye utwo duce bahungira mu bindi bice bitekanye nk'uko amakuru akomeza abishimangira.
Aya makuru akomeza avuga ko imirwano yabereye i Katana yabaye umwanya muto kuko M23 yahise yirukana uru ruhande rw'ingabo zirwana mu kwa Tshisekedi rwari rwagabye iki gitero mu guhunga ngo berekeje mu ishyamba riri hafi aho, ni ishyamba rya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, ahamaze iminsi n'ubundi muri teritwari ya bagaba Kabare. ibitero batutse muri teritwari ya Kabare. Mu kwezi gushize nabwo urabibuka aka gace kakunze kurangwamo imirwano y'urudaca hagati y'uruhande rwa leta nabo muri M23 barahanganye, ivumbi riratumuka, ariko izo ku ruhande rwa leta zisubizwa inyuma rugikubita. Urabizi aka gace ka uyu mutwe wa M23 wakigaruriye, ubwo ni aka gace ka Katana. M23 gafashe mu ntangiriro mu kwa kabiri, yego muri Gashyantare, mbere yuko ufata umujyi wa Bukavu, kuko byabaye consecutive days. Bagafashe nk'uyu munsi, hacamo nk'iminsi ibiri n'ubundi bari gukora mu operation hano ku kibuga cy'indege. Yego, hano muri Kivu y'Epfo, hanyuma ni muri teritwari ya Kabare, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birumvikana. Tunyarukire hepfo muri Uvira, naho turebera hamwe hari kwitegurwa ibitero. Aha ni ku ndondo ya Rurambo, yego, muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ahaturuka aravuga ko mu misozi ya hano Rurambo muri teritwari ya Uvira ngo mu duce tugera kuri 3 twarimo ibirindiro bikaze by'abarwanyi b'ihuriro rya Wazalendo, ngo bamaze kuva muri ibi birindiro bahunga ibi bice nyuma y'uko uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iri huriro ry'Abazalendo muri iki gice cyo ku ndondo ya Rurambo aguye mu gitero giheruka kugabwa mu muhana w'Abanyamulenge muri teritwari ya Uvira n'ubundi kuri twirwanaho na M23 muri ibi bice. Amakuru rero akubiye mu butumwa twagiye duhabwa n'abaturage ba hano ku ndondo ya Rurambo, baravuga ko utu duce umwanzi ariwo Bazalendo nyine ngo batuvuyemo barahunga kubera ibi bitero bikaze. Nk'uko bisobanurwa n'aba baturage, baravuga ati dufite umutekano rwose, ati umwanzi yahunze yagiye kure, ati Wazalendo bari ahitwa Majaga, ati barahunze, ati kandi bari mu mazi abira kuko M23 ikomeje kubahiga bukwari. Ndetse utu duce uko ari 3 nitwo twarimo ibirindiro bikomeye cyane by'Abazalendo, ni natwo urumva yego yaturukagamo ikagaba ibitero ku Banyamulenge kuri twirwaneho ndetse no mu mihana yo muri Rurambo. yego, Baduhaye amakuru bakomeje bavuga ko kugeza ubu ngo Abazalendo bahunze nyuma y'uko uwari umuyobozi mukuru wabo Generali Rukemata arasuye mu gitero giheruka guhuza abarwanyi batwirwanaho mu musozi wa Majaga mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu. Amakuru rero y'iraswa ry'uyu mujenerali yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse biranavugwa ko ngo yaba yararokotse ariko afite ibikomere by'ibisasu yarashwe, kuko kugeza ubu ngubu yahise yoherezwa ku bitaro bya Mondegu, ndetse aha ni kuri Gatobwe, ni mu gace ka Gatobwe nyine. Umutangabuhamya yatubwiye amakuru yakomeje tubwira ko uyu Rukemata ati niwe warimo utegura ibitero biri kurasa Abanyamulenge akoresheje imbunda za machine gun. Ati ni n'ibitero yateraga aturutse ahitwa Majaga n'ubundi aha M23 yigaruriye ikuyemo Abazalendo. Iki gitero rero ngo cya Rukemata ngo yakigabaga mu mihana y'Abanyamulenge agamije kwivugana umuyobozi wa twirwaneho. yego, Ndetse kugeza ubu ngubu uyu Rukemata amakuru aravuga ko ngo yaguye no mu bitaro bya Ndegu, niho yaguye. Mbere y'iki gitero cy'irasanwa rikomeye cyane, Urukemata yari ayoboye ihuriro ry'Abazalendo bagabaga ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa twirwanaho na M23 bashaka kwegera uduce two muri Gahororo. Ni ibitero byagabwe mu minsi igera kuri 3 yikurikiranya, bwana Fagika Inamura. Ngayo nguko rero hano ngayo amakuru ari guturuka ku ndondo ya Rurambo muri Uvira. Hanyuma hari ibintu utamenye, uzi ko buriya nta kabura imvano, niko navuga. Umutwe wa M23 watangazaga ko ugiye gufata umujyi wa Pinga muri Walikale.
nibwo twa twamenye, nibwo amakuru bari bayamenyeho, ariko twe tuba tutaragira gute, tutaramenya ibyo ari byo. Gukorana inama n'abaturage ba Walikale ukabwira ko ugiye gufata ibice runaka, ukadeployinga ingabo mu bice runaka, inkengero za Walikale hano ugana Masisi, ukadeployinga ibikoresho bimwe mu bice ukabitungaho imbunda. Twabibaje se M23 iracyashaka nigashoza ntambara nayo, ariko byari byamaze kumenyekana ko bari babiduhisha deja ko intumwa zayo zamaze kujya gute kuva mu biganiro i Doha, ndetse ziza nta kibya biganiro bize gute. Uribuka ibintu biri gutegurwa hano muri Walikale? Uribuka ko M23 yatangarije abaturage banga Walikale ko igiye gufata bimwe mu bice bikomeye. Amakuru aturukayo rero aravuga ko na n'ubu ukwisuganya kwarasojwe, ahubwo harabura gutangiza gahunda. Itegeko rya fandi niryo ribura kugira ngo mu bice bitandukanye byo muri Masisi na Walikale hongere habe imirwano. Gafande ninde? Afande Makenga Sultani. Yego, biravuga ko mu mpera z'icyumweru gishize barabyibuka twavuze uburyo M23 yongereye ingabo cyane n'ibikoresho mu bice bitandukanye. Tubwira mu bice bya Masisi, Nyabyondo, Kasopo, tubwira ibice bya Nyabyondo, Kinyumba ho muri Masisi, tubabwira mu by'ukuri ibyo bice byose muri rusange uburyo byagiye bideployingwamo. Urumva kwa gatanu w'icyumweru gishize hari habonetse imodoka nyinshi zajyanaga ingabo ndetse n'ibikoresho muri ibyo bice tuvuze haruguru: Masisi, Nyabyondo, Kasopo na Nyabyondo, Kinyumba muri Masisi. Kuri uwo munsi amasaha y'umugoroba byibura ngo hari hagaragaye hano muri centre ya Nyabyondo hageze amakamyo 7 yo mu bwoko bwa Kamazi yari atwaye abasirikare, mbere yuko kuwa gatandatu hagera andi makamyo 4. Yego, abahungu rero ngo ntawuzi aho bacubiriye. Ama operation yarateguwe, barahaje koko, ariko bagiye gushyira mu bikorwa misiyo bafite. Barafata ibice rero bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, arahera pinga my hadat bamaje bagakiriyaringa hano centre ya Nyabyondo cyumvikanamo ibitero by'abazarenda. Kashebere yose barayifite. Kashebere naho hazibandwaho kubera ko Kashebere naho ni wagiraho ni icyambu cy'abazarenda ba muri Walikale baza kudevya M23 ziri hano Nyabyondo. Urumva? Noneho usibye muri Masisi, ingabo n'ibikoresho bya M23 byanongereye mu bice bya Kashebere wavugaga, ndetse na Kibati muri teritwari ya Walikale. Kashebere na Walikale birabangikanye, so usanga rero buri ruhande ruryamye amajanja. Noneho muri iyi teritwari kandi urujya n'uruza rw'ibikoresho n'ingabo za M23 rwongeye kugaragara mu bice bya Kalembe, Kalonge, Pinga. Ndetse amakuru avuga ko M23 mu nama yakoranye n'abaturage bo muri ibi bice bya Kalembe, iyi Kalembe ni tumwe mu duce twafashwe mu mpera z'umwaka ushize, ngo yabemereye ko ifite gahunda yo kurasa ku mujyi wa Pinga ikawigarurira. Aha ba Janvier Karayiri bari abamayimayi bagiye kuhakubita ibizakabwana. Gaceri baramubasha. Iyi Pinga irafatwa, ndetse birashoboka ko iki cyumweru tugiye gutangira kishobora gusanga rwose hari ibiri gukorwa ku mujyi wa Pinga. Iyi Pinga igiye gufatwa iri muri teritwari ya Walikale muri metero bisaga 150 mu majyaruguru y'Iburengerazuba uva Igoma. Bivuga kandi ko uriya mutwe umaze iminsi werekeza intwaro zawo ziremereye mu gace ka Meti, naho urugamba rugiye kuba magasa nk'uko bigenda bitangazwa. Kuri ubu rero impungenge mu baturage z'uko imirwano ishobora kwiyongera kandi ikaba ikomeye cyane ziri kwiyongera, kubera ko impande zombi ziri kwitegura bihagije. Ni mu gihe mu by'ukuri tumaze iminsi tuvuze ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa uruzinduko rwa Lieutenant General Pacifique Masunzu hano muri teritwari ya Walikale rwaje rukurikira urw'uyu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma Somo Kakule Evariste wasimbuye Chirimwami. Bigiye gukomera cyane rero bwana Nsanzimfura, reka tubitega amaso tuzarebe. Biragaragara kuko kugeza amagingo yanga impande zombi zose ziryamiye amajanja koko, kuko Masunzu yamaze no kugera i Beni yavuye Kisangani. Yego, hari amakuru tutarakira mu buryo buhamye, aho ku isaha ya saa moya ku munsi kwa gatatu tariki isaha ya saa moya na 27 gutyo z'agatondo z'akagoroba. Abasirikare b'Abarundi hamwe na FDLR bari kumwe hano mu kibira n'ishyamba. Yego, urumva? Ariko inkuba noneho ngo zifite amazi zirakanyagwa ngo nizo zabakubitiyeyo. Reka Perezida Ndayishimiye Evariste ngo imigambi y'imibisha ntabwo biramenyekana impamvu atabona kwidakora.
iri kumufubana iri kumufubana ariko agakomeza akahanyanyaza akareba ko byakunda. Taramu waduhaye amakuru yavuze ati ubu ndabizi bamaze kumuha raporo y'iby'imvura yangije. Urumva ati anyway ati hari abantu wagira ngo bafite maji ati ni pyapya bagahita babura. Ibyabereye hano mu kibira ni akamaramaza ati wasanga ejo ibinyamakuru bizabaha amakuru ubundi bayabahe kandi donc nibyo ngibyo yaduciriye ku mayange rero. Yego magingo yanga n'ubundi aha mu kibira hari guca amarenga y'imirwano iremereye cyane kuko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zihagaba ibitero bikaze kuri uyu mutwe wa FLN nyuma yuko uyu mutwe wanze kwifatanya n'igisirikare cy'u Burundi kurwanya nk'izo nkuba zifite amazi ko bikomeye hano mu kibira. Mu kibira habaze iminsi imirwano ko na Red Tabara ngo ishobora kubizamo igafasha ino FLN bagafatanya ubundi bagakubita icyo bita umurundi. Izindi mbaraga zikava he? Izindi mbaraga zikava he? Za FLN za ndavuga nyine FDNB karwana na Red Tabara na FLN. Yego hanyuma yabanesha ubwo bakayamanika cyangwa se bakayamanika. Hari undi musaza yabizeye ntawo kuko imisada yaba ibaye myinshi kuko n'abasirikare byashoboka ko twisanga FLN iri gufatanya na Red Tabara. Aziko FLN yanze kurwanya ku ruhande rwa guverinoma iri mu kibira hano, ndavuga bari mu kibira. Ntabwo banze kurwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa batanyije na FDNB. Ni nabyo bari gupfa rero. Nibyo FDNB iri gupfa na FLN hano mu kibira. Bari kubafata nk'abagambanyi. Ni gute tubana mu ishyamba nk'iri kuko bari basangiye bakora imyitozo bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Nese FLN yarwanya Red Tabara. None se Red Tabara buriya ivugwa eregi FLN ni MRCD FLN. Urumva uyu ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yego noneho uyu mutwe ubundi nibavuga FLN ni nka burumuna wa FDLR ya Rusesabagina kurwanya iyo Red Tabara rero. Urumva Red Tabara yo iri gushinjwa ko iri gufatanya na M23 turwanaho muri Uvira. Kumva ko iri gufatanya na FLN ifite umugambi mubi ku Rwanda kandi izo M23 na twirwana zitirirwa bivuga ko zihabwa umusada n'u Rwanda byagorana cyane. Ahubwo ahangaha ni ukutizerana kuba kwabayeho buri ruhande rukikanga urundi, dore ko n'ubundi ntibarerewe hamwe nubwo baje guhuza ingengabitekerezo. Urumva yego so gusa ibi by'iyi FLN yakubiswe n'inkuba bitandukanye. Ibi bya FDLR na FDNB bakubiswe n'inkuba hano mu kibira biri kuvugwa bihwihwiswa bitandukanye ni gukozanya kwa FLN n'izi nyeshyamba. Izi nyeshyamba za FLN ndetse n'ingabo za FDNB. Gusa iri kozanyaho hagati impande zombi byasise abasirikare b'u Burundi bakubititse bikomeye. Yego barakubititse ariko na FLN ariko igitangaje nuko yenda ayo makuru batangajwe n'uruhande rwa FDNB kuko ni ubuhamya twahawe bwatanzwe n'umwe mu basirikare bo muri FDNB yavuze ko ngo bisha aba FLN 100 abeshya ko bapushije umwe bakomeretsa batatu. Ibyo bintu kandi ni imirwano yabaye inshuro 3 kuva uyu mwaka watangira. Muri Gashyantare yarabaye, muri Gicurasi ibaye kabiri. Urumva ndetse biravugwa ko ishobora no kongera. Ntabwo wakwizera ko ibyo batangaza ari ukuri kuzuye bakurura bishyira hanyuma ariko niba baranabikoze courage. Yego ahangaha rero ni mu kibira rwose twihuta. Ndabona FLN n'ubundi nayo ikomeje kwitegura bikomeye cyane. Tukivuga ku Murundi rero reka dukubite tubangura turebera hamwe amakuru ari kugenda avugwa amasaha make mbere y'amatora y'abadepite na komine yo kuri uyu wa kane tariki 5 Kamena mu midugudu myinshi y'intara y'Ibitoke mu majyaruguru y'u Burundi. Abatuye mu bice bitandukanye cyane cyane muri komine ya Buganda, Mugina, Rugombo baramagana ibitero bya nijoro byakozwe n'imbonerakure n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ihohoterwa byateguwe bivugwa ko byibasiye abatora babonaga ko begereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane ishyaka CNL. Abatangabuhamya bavuga ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira
rishyira ku wa kane, amatsinda y'imbonerakure ngo yazengurukaga imidugudu agenda inzu ku nzu nk'uko inkuru dukesha SOS Media Burundi ivuga. Umuturage wa Buganda ati batubwiye neza ko tugomba gutora CNDD-FDD, bitabaye ibyo tukamenya ikidutegereje. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze bitangaza, abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi bambuye ku gahato amakarita y'itora, cyane cyane abakekwaho kuba bashyigikiye SNL. Havuzwe kandi ibibazo by'ihohoterwa ku mubiri. Abandi baturage bavuga ko bahawe amafaranga agera ku 5,000 y'amarundi kugira ngo batange amajwi, bagerageza gutanga ruswa, bavuga ko ari ubukangurambaga bw'amatora. Ariko kandi giteye ubwoba nk'uko abatangabuhamya benshi babivuga, ni gahunda itunganijwe y'ibi bikorwa bya nijoro. Umwe mu bayobozi ba SNL i Rugombo ati birasa n'ingamba zahujwe neza zigamije gucecekesha hakoreshejwe ubwoba. Mu guhangana n'ibi birego, amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi yahagurutse, barahamagarira komisiyo yigenga y'amatora yitwa Seni hamwe n'indorerezi zo mu gihugu ndetse n'abanyamahanga guhita batabara. Ku ruhande rwabo, ubwo ni uruhande rw'abo bayobozi. Abayobozi b'imbonerakure baho bamaganye ibyo birego. Umuyobozi w'imbonerakure muri Mugina we ati ibi ni ibihuha byateguwe kugira ngo bateshe agaciro isura yacu, twizeye ko tuzatsinda, nta mpamvu yo gutera ubwoba umuntu uwo ari we wese. Uburundi butangiye gutora kuri wa kane tariki 5 Kamena, mu gihe abaturage benshi ba Cibitoke bagaragaza ko bafite ubwoba ku mutekano wabo. Yego, si ibi gusa biri kuvugwa mu Burundi, kuko abakandida hafi 3,000 bahataniye imyanya igera ku 100 y'abadepite kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ku itariki ya 5 Kamena 2025 nibwo mu Burundi bari mu matora y'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abadepite, aho intebe 100 mu nteko nshingamategeko zihataniwe n'abagera ku 2,900. Abakandida bahatanira kuba abadepite ni 2,909 bashaka kwicara mu nteko nshingamategeko, ni abagera ku 100. Barimo rero 2,898 bahagarariwe n'imitwe ya politike ndetse n'iyigenga. Umutwe w'abadepite mu nteko nshingamategeko y'u Burundi ubona imyanya myinshi cyane muri guverinoma y'u Burundi, igera ku 123. Muri iyo rero 100 iratorwa, indi 23 igahabwa abahagarariye amahuriro atandukanye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umunyamuryango w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, yamaze gutorera kuri iyi site ya Musama iherereye mu ntara ya Gitega. Asaba rero abatsinda kuzarangwa n'imirimo myiza. Evariste bifuriza gutsinda, urumva, ndetse no gukomeza gukunda igihugu. Rero umwe mu banyapolitike bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi witwa Agathon Rwasa, wayoboraga ishyaka rya SNL, yari muri muri igihugu cy'u Burundi nyine. Urumva, yanenze rero aya matora ukuntu ari kugenda. Yego, avuga ko iyi SNL ryari muri mu mashyaka abiri akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Rero uyu munyapolitiki Agathon Rwasa arabinenga cyane, avuga ko ayo matora ngo ari kuba nk'ikinamico, ngo yateguwe cyane n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kandi umunyapolitiki wabivuze ejo bundi, umudepite kabisa. Rwasa rero n'abamushyigikiye, amatora ari kuba, ariko hazwi ikizavamo. Birazwi cyane kuko aya matora kuko kugeza ubu ngubu ngo azakurikirwa n'aya Sena azaba muri Kamena 2025. Abakomeye barimo na Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo bari mu bazayihataniramo. Umuvugizi w'ingabo za Congo, General Major Sylvain Ekenge, yatangaje ko abasirikare bashya binjira mu gisirikare bagomba kwemeza ko bazamara imyaka 7 bakiri ingaragu nta n'umwana bafite. Mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, urumva, mutana rwose ampaye amakuru.
ndayabona aho ngaho ni amakuru cyane. Yes, muri aya mashusho humvikanagamo guverineri mu rwego rwa gisirikare w'intara ya Ituri ariwe Lieutenant General John Luboya avuga ibibazo by'imyitwarire mibi bituma urugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23 birutsindwa. Yavuze ko ingabo ayoboye zugarijwe n'ibibazo by'ingutu birimo inyerezwa ry'imishahara yabo, imfubyi n'abapfakazi bazwe n'abasirikare baguye mu rugamba ndetse n'ibindi. Umuvugizi w'ingabo za FARDC ku ya 3 Kamena 2025 yavuze ko imfubyi n'abapfakazi badahabwa ubufasha ari abatujuje ibisabwa. Yashimangiye ko ubu abari kwinjira mu gisirikare bagomba kubanza kumaramo imyaka 7 bakabona kwemererwa gushaka. Ati umusirikare urangije yitoza gisirikare nk'urugero aba binjiye ejo bundi bagomba kwiyemeza ko bazakora imyaka 7. Muri iyo myaka 7 mbere yuko amasezerano ye avugururwa hagomba kuba akiri ingaragu, nta mugore nta mwana. Biteganyijwe ko uzashyingirwa cyangwa se akabyara mbere yuko iyo myaka 7 igera bizafatwa nko kunyuranya n'amategeko, bityo umuryango ngo ntacyo uzagenerwa mu gihe yabahuye n'ikibazo. Imyaka 7 utabyara udafite umugore utanafite umugore sinzi niba wanasobanuye kudatera akabari. Yego, leta ya Kongo rero yasabwe kubura dosiye za General Numbi uri mu buhungiro. Magingo ya ngaha rero Kinshasa Kabila ashobora kuba agiye kuba victime y'abandi bantu. Abandi bantu bagiye kuba victime ya Kabila kuko umuryango wa Vox des Sans uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wasabye ubutabera bw'iki gihugu kubura dosiye ya General John Numbi wabaye umuyobozi mukuru wa polisi ndetse na Colonel Daniel Mukalayi. Uyu General Numbi wahungiye muri Zimbabwe na Colonel Makalayi bakekwaho uruhare rukomeye mu rupfu rwa Floribert Chebeya wayoboraga VCV ndetse n'umushoferi Fideli Bazana bishwe ubwo bari bagiye ku cyicaro gikuru cya polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kamena 2010. Ni Fideli Bazana yego. Umunyamabanga mukuru wa VCV witwa Rosti yego yitwa Rostin Maketa yatangaje ko nubwo hashize imyaka 15 Chebeya na Bazana bishwe ngo hakiri icyizere cy'uko General John Numbi na Colonel Makalayi baburanishwa. Imiryango rero ngo yabuze ababo ikabona ubutabera. Colonel Makalayi afunzwe nk'umuntu ushobora kuba yarabonye Chebeya na Bazana bicwa kuko ngo niwe ufite amakuru yaho. Nubwo ngo icyo gihe bicwa ngo niwe wari ufite ayo makuru, yari afite amakuru y'aho umurambo wa Bazana washyinguwe. Hari n'abandi bapolisi bafunzwe mu gihe hategerejwe urubanza. Yego, magingo y'anga rero abanyamategeko b'uyu muryango wa Eli Mbikayi na Peter Ngoma bagaragaza ko uretse kuba Colonel Makalayi akekwaho kuba umufatanyacyaha ubwo yatabwaga muri yombi mu myaka 15 ishize yari atunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Bagaragaza ko rero impungenge z'uko Colonel Makalayi yaba agiye gufungurwa vuba kandi ngo ntiyigeze asezererwa muri polisi. Bati Makalayi ntiyavuye muri polisi, ati narekurwa azasubira mu gipolisi. Ati Imana niyo izi niba azaza kudushakisha. Atariko twe twizere, ati twizere, ati mutwizere, ati mutwizere, ati nta mutekano tuzaba dufite. Yagaragaje impungenge kuko ngo Mukalayi ntiyasezera mu gipolisi, ngo nafungurwa rero bizaba birebere cyane. Ngomo rero akomeza agira ati tugomba gushaka igisubizo cy'ikibazo cya General John Numbi bitaba ibyo dosiye igakomeza kuba uko, hanyuma abafunzwe bagakomeza gufungwa bari muri dosiye imwe. Bari bakwiye kuva muri gereza igihe hazaba urubanza, niyo yaba adahari akwiye kuburanishwa. John Numbi yahunze mu ntangiriro za 2021 ubwo yakorwagaho iperereza muri Nzeri uwo mwaka. Urugo rwe rwarasatswe hagaragaramo imodoka za gisirikare 2, iza polisi ndetse n'intwaro
zakwira batayo yose. Ntumva mu rugo rwa John numva ibintu byasanzweyo, icyo bita intwaro. Yego, iya Addis Abeba tariki enye Kamena 2025 Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yateye inkunga Liberia na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku gutsindira umwanya w'abanyamuryango badahoraho mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye bazahagararira umugabane wa Afurika mu gihe cy'imyaka 2 kuva muri 2026 kugeza mu mwaka 2027. Aba bazafatanya rero na Somalia guhagararira Afurika muri iyo nama ifite uruhare runini ku isi. Nyakubahwa Mahmoud Ali Yusuf ni perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yashimiye uburyo ibi bihugu bibiri byatoranyijwe mu buryo bw'ubuyobozi bushingiye ku mahame ya demokarasi. Hanavuga ko ibi bigaragaza icyizere isi ifitiye ibyo bihugu mu gukomeza gufasha mu kubungabunga amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Yongeyeho ko ijwi n'ubuyobozi bwa Afurika bigomba kumvikana cyane muri iki gihe mu gukemura ibibazo bigoye by'amahoro n'umutekano ku isi. Nk'abagize itsinda rizwi nka A3 rigizwe na Somalia, Liberia na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ibihugu bifite inshingano zo guhuriza hamwe no kuzamura no kuzamura imyanzuro n'inyungu z'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ku bibazo by'amahoro n'umutekano ku rwego rw'isi. Perezida Yusuf yagaragaje icyizere ko Liberia, Congo na Somalia bazagira ubuyobozi bufite gahunda, bufatanye kandi butabogamye mu kurengera inyungu za Afurika, guteza imbere imikoranire mpuzamahanga no kwemeza ko ibyifuzo bya Afurika byubahirizwa kandi byubahwa ku rwego rwo hejuru mu nama mpuzamahanga. Hanyuma yanashimiye kandi abo mu itsinda ryasimbuwe n'iri ku bwitange n'ubwitabire byagaragaje mu gihe cyabo, bagatanga umusanzu ukomeye mu kwamamaza no kurengera inyungu za Afurika. Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yagaragaje ubushake bwayo bwo gukomeza gutanga ubufasha n'inkunga ikenewe kuri ibi bihugu bishya bigize itsinda rya A3. Iniyemeza gukorana nabyo bya hafi mu rugamba rwo guteza imbere no gushimangira uruhare rwa Afurika mu miyoborere y'isi. Ibi rero izabikora ishingiye ku mahame agenga ubumwe bwa Afurika, Pan-Africanism, ndetse n'intego ziri muri gahunda y'iterambere ry'uyu mugabane izwi nka Agenda 2063. Twihute, sosiyete yo muri United Arab Emirates ngo yaguze 56% y'imigabane ya Alphamin ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yego, ni sosiyete ikora ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bayita International Resources Holding. Yaguze imigabane ingana na 56% muri sosiyete y'Abanyakanada ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ya Alphamine. Yahishuye rero ko amasenti 7 kuri ubu kuri buri mugabane muri rusange ikaba yatanze agera kuri $367 z'amadolari y'Amerika kugira ngo yegukane iyi migabane ihwanye na 56% muri Alphamine. Alphamine ni imwe mu masosiyete akomeye cyane yiganjemo abanyamigabane b'Abanyamerika, Abanyakanada, ikorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bihugu bitandukanye by'umwihariko muri Afurika. Alphamine kandi niyo nyiri kirombe cya Bisie gicukurwamo gasegereti mu burasirazuba bwa Congo. Bafite ikirombe hano muri Walikale. Hihuka rwose ubwo M23 yinjiragayo, byagizwe hahise habaho kubanza kwirukana abakozi bamwe. Urumva, nyuma y'uko M23 ifashe bimwe mu bice nabitekanishije kongera gusubukura ibikorwa byabo. Hanyuma umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe AU wakebuye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakumiriye abanyamahanga barimo abaturuka mu bihugu byinshi bya Afurika harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Trump yakumiriye abo mu bihugu 12 ashinja kwanga kwakira bimukira batemewe n'amategeko babiturutsemo, ibifite benshi bafite visa zacyuye igihe ndetse n'ibikorwa remezo.
murambabarira n'ibikorerwamo ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bihugu rero birimo ibyo muri Afurika nka Repubulika ya Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Libya, Somalia, Sudan na Chad n'ibindi byo mu yindi migabane birimo Haiti, Iran, Afghanistan, Myanmar ndetse na Yemen. Abandi baturuka mu bihugu 7 bambuwe amahirwe yo guhabwa visa zitangwa hashingiye kuri porogaramu nyinshi za Amerika, birimo ibyo muri Afurika 3 nk'u Burundi, Sierra Leone ndetse na Togo. Komisiyo ya AU yatangaje ko nubwo uyu muryango wubaha uburenganzira bw'ibihugu bwo kurinda imipaka yabyo ndetse n'abaturage, Amerika ikwiye gufata ibyemezo mu buryo butabogamye bishingiye ku bimenyetso kandi bijyana n'umubano uri hagati yayo na Afurika. Yagize iti iyi komisiyo ihangayikishijwe n'ingaruka mbi iki cyemezo gishobora kugira ku mubano w'abaturage, ku burezi, ubucuruzi ndetse n'umubano wagutse ushingiye kuri diplomasi wubatswe mu myaka myinshi. Afurika na Amerika bifite inyungu ibihuza mu by'ukuri mu guharanira amahoro, iterambere n'ubufatanye mpuzamahanga. Komisiyo ya African Union yasabye ubutegetsi bwa Amerika kugirana cyangwa se kuganira mu buryo bwubaka n'ibihugu bya Afurika bwafatiye iki cyemezo, byaba ngombwa hakabaho ubufatanye mu gukemura ibi bibazo byatumye gifatwa. Perezida Trump ngo yasobanuye ko yafashe iki cyemezo bitewe n'impamvu zirimo igitero giherutse kugabwa mu gace ka Boulder muri Colorado, kuko ngo rwose byagaragaye ko abanyamahanga badafite ibyangombwa aribo bakora ubugizi bwa nabi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ububiligi rero bwari bwarafashe kugeza ubu ngubu bwisubiyeho ku cyemezo bwari bwarafashe. Rero umwe mu bayobozi b'u Rwanda yarushimiye. Yego. Ububiligi bwemereye ishyirahamwe ry'abakinnyi bisiganwa ry'amagare kwitabira shampiyona y'isi iteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda, mu gihe ibihugu byombi bimaze iminsi bitarebana cyangwa bitabanye neza. Mu kwezi kwa 9 rero uyu mwaka muri 2025 nibwo i Kigali mu Rwanda hazabera umukino w'isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Umuyobozi mukuru w'iri shyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Bubiligi witwa Nathaniel Chauletti umusibe ejo kuwa 3 urumva yatangaje ko iki gihugu cyabo cyabemereye kuzitabira iyi shampiyona y'isi iteganyijwe kubera mu Rwanda Kigali. Uyu muyobozi yasobanuye ko Ububiligi bwabyemeje nyuma yaho abonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe bakaganira akabimwemerera. Ububiligi rero nyuma yo kwisubiraho iki cyemezo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yahise ashimira Ububiligi ati icyemezo mwafashe ni icyemezo cyiza, ati kiri mu murongo mwiza, ati ikipe y'amagare y'Ababiligi ihawe ikaze mu Rwanda nk'andi makipe yose y'amagare azitabira iri siganwa. Yego, yitwa Edgar Chagwa Lungu, ni inkuru y'akababaro. Uyu wayoboye Zambia kuva muri Mutarama 2015 kugeza muri Kanama 2021. Urumva imyaka 6 irashize. Yes, yitabye Imana kuri ya 5 Kamena 2025 ubwo yari mu bitaro muri Afurika y'Epfo. Umukobwa wa Lungu unasanzwe ari umudepite yitwa Tarsila Lungu Mwasa yavuze ko umubyeyi we yapfiriye mu bitaro bya Mediforum Clinic mu gitondo cyo kuri itariki ya 5 aho yahabwaga ubuvuzi bwihariye. Tarsila yagize ati Banyazambiya dushenguwe no kubatangariza urupfu rwa nyakubahwa Edgar Chagwa Lungu yatabarutse muri iki gitondo muri Mediforum Clinic muri Afurika y'Epfo. Ishyaka rye Patriotic Front naryo ryameje urupfu rwa Lungu, gusa impande zombi zatangaje indwara yamwishe. Lungu yavuye ku buyobozi bwa Zambia ubwo yatsindwaga na Hakainde Hichilema mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka wa 2021
rimwe nyuma yo gutsindwa amatora, Lungu yafashe icyemezo cyo gusezera muri politiki gusa agisubiramo mu mwaka wa 2023 ateguza ko aziyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2026 nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uretse kuba uyu Lungu yanabaye umudepite yarabaye mu nteko ishinga amategeko ya Zambia ndetse na Minisitiri w'Ingabo kuva mu mwaka wa 2013 kugeza muri 2015. Reka tuvuge tuti rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Sibyo bagira ngo babyumvikana iyo umunyapolitike nk'uwo yitabye Imana. Reka tubashimire cyane. Yego, Gushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura, wakoze cyane bwana Fagi Kayinamura. dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.